the Kalath main road. The Rigan Sangman is Mupa, and as it's house assistant, Tatan house assistant, the Rigan Sangmupa and it is the Kalath Kachi. Kalath Latanga to the Papagi choosing guess a year message at the area red and the in the Dananga, soldier cheese or a breakfast is a deal. So, based on the dinner breakfast is a there is a something. 네. 이거 칼라신도 거기 어디 있는데 칼라신 무슨 소제스를 가리나 소제스도 가리나 so the breakfast morning breakfast at Kalath the soja omelette bread आणि 장암 신부시다 들어서 그래서 제다 체각이 이제 아마 근데 다 데레 미세 뷰 이거래 다다 이거래 이제 자 이제 벌써 자 맞다래 사단데 din mas 보디도 니 이게 아야 오 진짜 클래스 딱 생겨 사다 정말 직당 오는 데서 쓰게 하러야 맞아 mas tu berma odi 생겨서 요래 진짜 잘라버리 좀 간다. 나 오늘 아프타래 인지기 때문에 아프타래 되게 때문에 잘하는 거 정말. 그래 내추럴 게 아프타. 컨시더 디스저 봐. 컴퓨터 트릭스 정말. 그래. 담으로 시작해 봐. 하. 맞지 됐다. ini tuh ini bisa menggerak deh, dongga do tende tuh sama deh ya, apa mau gerak dongga. Ini lucu deh, Tapi untuk dalam Manali kan juga biasa le. Cuma orang di jalan je nanda. Nanti siapa? Nanti puru la foto se jemde den pas tinggi se orang orang. Di sama dia cari dah kalau cari awal dah. Oh dengan tu tang mau ni dah muka kita Indo kau je. Cuma korang kan ni le tu. Future da mate kuma do dela doa din je ma sama dio raja ane di super situation da je saje te gandu ma saje te dela dio saha ji gore ni maso de da to ba de no je te gore de da board nda de Manali fun and sport da te nda da board de ja to get the board some of the decision. This is Manali fun and sport like then ma do sir ma de this da be the kanza chu ke cha ning chu chambule ra de thang ma de do sa ning ane tanda di de chisen ke sa de ngoma chisen yu sa ra de de thang ma ta sa ane thang ma de ma tanda de chisen ke sa be sa sa Saus aja kan ini mampu cikgu itu berarti. Sangat jauh itu betul. Ini korek saja kan. Jangan biasa sangat itu. Sisa jasa. Ini kerja nama all cikgu saja deh. Kamu deh sangat rasa. Karena tu Tibetan fast food. Maybe it is supposed to be a Tibetan. Cikgu itu jalur tu. Mama dia langgar yang mana? Langgar dia di sumber langgar yang mana? Sumber langgar dia mana?
망아 이제 좀 어디 랑가 추원 되는 거야 말이야. 랑가 추원 되는데. 얘는 한번 먹어야 돼. 근데 뒤로 랑가 절로 전부 됐다. 랑가 나와. 이 마다는 그 구루다도 아니야. 누구라 된 사람가서 안전히 이제 그 한번 데려 랑가니. This is the beauty of Manali. ये मनाली का असली सीनरी है अब देखिए सब पीछे का पहाड़ी पे जो फॉग चल रहा है ऊपर करके इतना सुंदर देखते हैं अब ये तो अंग्रेजी मूवी अवतार बोलते हैं ना अवतार का ओरिजिनल ये है नेचर जो करना है इतना सुंदर है 2 hours later. A few moments later. ये लेवे तो क्या अब कॉलोनी sama jauh dah कॉलोनी है जिस चीज़ में लंगा दा sama दा बेटे खांबा जोता ने थोड़ा जाओ से चांग में चिल्ला मुड़े चीज़ तो लिस्ट